abajulanga bekholweni Jesu bayamazi ngokuhamba naye kodwa bamkholwa ukuthi noma engalala kodwa umekhona kunezinto engenze Jesus. Hey. Unabazalwane abathukuthela baze babe senyameni ngezilimo ngokungamkholi uNkulunkulu ukuthi noma usulingwa. Pastor Paula uthi kodwa yini okungasihlukanisa nothando ukumazi kudala ukuthi noma sekuthuka ufa nake emnyango kuyenza uthi kodwa ngiyamthanda so sele wethu umhlabeni ongasana muntu ongafika kuye mangabe kuthiwa izinto ziyabikwa uthi kodwa ukhona ongaphezulu kwakho konke ngoba uyamazi ukuthi uyalalela kwenzeka ngcono kunabenza. Hallelujah. Jesus. Sifundele mama. Suka verse 1.